Ne, ovo nije clickbait. Ne pričam o projektima fanova ili glasinama. 20. februara ove godine Avatar Legends i Nickelodeon na Instagramu su najavili najnoviji Avatar serijal imena Avatar Seven Heavens. Još od tada odlažem pravljanje ovog videa u nadi da ćemo dobiti više detalja, međutim kako se to neće desiti još neko vrijeme, odlučila sam da vas upoznam sa onim što za sada znamo, a da update ostavim za neki drugi dan. Avatar Seven Heavens u produkciji Avatar studija i na njemu naravno rade Brian Konietzko i Michael Dante DiMartino. Serija će imati 2 sezone od po 13 epizoda koje će prema Wikipediji trajati po 30 minuta. Datum izlaska još uvijek nije poznat, serijal će najvjerovatnije biti dostupan na Paramount Plus platformi i ne vjerujem da će biti dostupan na srpskom. Kada je u pitanju radnja, ne znamo previše. Premisa ima svega 3 rečenice, no to je izgleda bilo sasvim dovoljno da hardcore fanovi Posljednjeg vladara vjetrova polude i okrive koru za sve, iako je toliko očigledno šta autori planiraju da urade sa njom u novoj priči, jer su istu stvar već jednom uradili u Avatar franšizi. Elem. Radnje se odvija u svijetu koji je pogodila kataklizma. Djevojčica iz kraljevstva Zemlje, čije je ime prema likovima Pavi, saznaje da je Avatar nakon Kore. Međutim, u ovoj eri haosa ta titula ne čini herojem čovječanstva, već njegovim uništiteljem. Dok je jure neprijatelji svijeta ljudi i duhova, ona zajedno sa svojom davno izgubljenom sestrom bliznakinjom mora otkriti misteriju njihovog porijekla i spasiti Seven Heavens. Iz likova i podcast Avatar Braving the Elements koji vode Dante Basco i Janet Varney saznajemo da je Seven Heavens ime novog svijeta koji je Kora stvorila prije svoje smrti. Kako bi svijet spasila od kataklizme koju sam malo prije spomenula, Kora je u potpunosti izmijenila izgled svijeta i podijelila ga u 7 realmova žrtvujući svoj život. To bi manje više bilo to kada su u pitanju zvanične informacije, međutim 3. i 4. decembra prošle godine neko je na Redditu likovao par dizajnova i storyboard novog serijala, kao i par dodatnih detalja. Tako smo saznali kako će novi Avatar i njen životinjski saputnik izgledati. Uz njih vidimo i čovjeka za kog se pretpostavlja da je dio tajnog ogranka bijelog lotusa koji će, vjerovali ili ne, konačno imati neku funkciju. Prema likovima, dok je Pavi odrasla u siromaštvu i na ulici, njenu sestru bliznakinju odgajao je bijeli lotus, navodno zbog njene velike moći. Sada, nije precizirano da li su ih oni razdvojili i da li su razdvojene na rođenju ili kao mala djeca, ali ono što je sigurno jeste da je iz nekog razloga Pavi odbačena i zaboravljena. Još neki detalji koje su ljudi podijelili jesu da 4 nacije više ne postoje i da su u julu prošle godine završene već 2 epizode serijala. Postoje hoverboardi. Vjerujem da se ovim serijalom Avatar vraća svojim korijenima kada su u pitanju ton i fokus priče, original iako pun sjajnih tema i ideja, namijenjeni prvenstveno djeci, zbog čega je fokus uvijek bila avantura, zabava, putovanje, raznovrsni likovi, kao i lekcije koje bi djeca trebala da nauče od njih. Uz to, zlikovac je vrlo jasan i nema debate u tome da li je dobar ili zao. Bilo ko može da zaključi da ono što nacija vatre radi nije dobro, pa imati kratak kurs na temu imperijalizma i kolonijalizma nije neophodno. Legenda o Kori od toga odstupa jer je ideja bila da se napravi malo ozbiljni serijal namijenjen starijoj publici. Zbog toga serijal ima ozbiljni ton, fokus je na rješavanju kompleksnih problema i negativci nisu jasni jer svaki potencijalno negativan lik ima poentu. Makar do sredine sezone. Nakon toga postanu jasni zlikovci jer je to svakako lakše nego zapravo istražiti srž problema i na upit staviti odluke pozitivnih likova, no to je tema za neki drugi dan. Moja poenta ovdje jeste da je najveća razlika između Posljednjeg vladara vjetrova i Legende o Kori upravo ton i fokus i kako stvari nisu išle po planu sa drugim serijalom, kako u produkciji tako i u popularnosti, nije nelogično pretpostaviti da će se autori vratiti svojim korijenima. U prilog tome ide i premisa koja obećava uzbudljivu avanturu, punu misterije i akcije. Glavni likovi su također identični godina kao oni iz originala, što definitivno vraća taj dječji ton. Kada je u pitanju potencijalna radnja, postoji par stvari za koje sam sigurna da će se desiti. Vjerujem da će veliki dio priče biti posvećen Pavinim pokušajima da kontaktira Koru i sazna šta se zaista desilo. Budući da je titul Avatara stavlja metu na leđa, fair je pretpostaviti da Pavi ima potrebu da sazna zašto. Vjerovatno je već čula verziju priče koja to objašnjava, ali u jednom trenutku odlučuje da joj niko ne može reći sve sem prethodnog Avatara. Nije ludo ne pretpostaviti da će u jednom trenutku ona pokazati negativne emocije prema Kori, vjerovatno prije nego što je sretne, jer je zbog nje konstantno u opasnosti. Druga velika stvar u priči bit će odnos između sestara i od svega to najviše želim da vidim, jer ako Avatar zna nešto da napravi, to je interesantan i bogat odnos između članova porodice. Niti jedan nama poznat Avatar nije imao braću ili sestre, što ovo čini jako zanimljivim odnosom za istražiti. Zdravo, glupi cundere iz budućnosti ovdje. Dok sam editovala video, saznala sam da Pavi nije jedini Avatar koji ima brata ili sestru. U romanu The Reckoning of Roku, koji ja još uvijek nisam pročitala, saznajemo da je Avatar Roku imao brata blizanca imena Yasu. Zapamtite ovu informaciju jer će jako uskoro postati relevantna.
Nazad na video. Vjerujem da će autori htjeti da njihov odnos bude pozitivan, ali ne vjerujem da će izbjeći konflikt, zbog čega vjerujem da ćemo imati ljubomoru sa strane Pavi koja voli svoju sestru, ali joj zavidi što je odrasla u mnogo boljim uslovima. Sa druge strane, mogu da zamislim njenu sestru da ima pomiješano osjećanje zbog toga što je Pavi avatar. Ko zna šta ju je Bijeli lotus učio i kako bi to moglo uticati na njihov odnos. Zanimljiv detalj jeste i to što su bliznakinje. Znam da je dugo vremena spekulisano šta bi se desilo da avatar ima blizanca. Mnogi su pretpostavljali da bi u tom slučaju oboje bili avatari, ali sa legendom o Kori i uvođenjem Rave mislim da je ta teorija oborena. Zdravo još jednom. Pripremanje ovog videa zaista je roller coaster jer sam ponovo naletjela na informacije koje značajno mijenjaju situaciju. Na Twitteru je 9. decembra prošle godine neko podijelio još dizajnova likova. Među njima su jasni prikazi Pavinog životinjskog saputnika kao i još jedne životinje sličnog izgleda, kapetan Katik za kog pretpostavljam da je kao i Jade član Bijelog lotusa i najvažnije Pavina sestra bliznakinja čije je ime Niša. Međutim, ono što me je najviše zaintrigiralo jeste informacija da će obje djevojčice zaista biti avatari. Ovaj tweet me malo zbunjuje jer sa jedne strane nema sumnje da su ovo dizajnovi likova što bi ovo sve činilo vjerovatno tačnim. Ali sa druge strane ne mogu da pronađem osobu koja je originalno likovala ove informacije. Osim na Twitteru, sličnu tvrdnju našla sam i na Facebooku, samo sa više detalja. U ovom postu još jednom je rečeno da su obje djevojčice avatari i da će dio konflikta biti tvrđenje i jedne i druge da je baš ona pravi avatar. Također je rečeno da će obje ući u stanje avatara u prvim epizodama. Mimo ovoga otkrivene su nam i godine djevojčica kao i ime grada u kom se radnja odvija. Na jednom potpuno random sajtu koji mi daje najveću rekla-kazala energiju, sve ovo je rečeno i da će Jay biti Pavin mentor, a Katik Našin. Ideja mi se ni najmanje ne sviđa, iako je ovo kojim slučajem istina, pisci duboko zalaze u svijet fanfikcije. Avatar blizanci su tema u fandomu godinama, ali kao koncept i dio lora ni najmanje nemaju smisla u canon materijalu, bez obzira sa kojim serijalom ih uporedite. Kao što smo u prethodnom editu rekli, Roku je imao brata blizanca, ali je samo on bio avatar. U Posljednjem vladaru vjetrova koncept reinkarnacije i stanja avatara je dosta mističan, ali je jasno da se nakon smrti avatar ponovo rodi u drugoj naciji, što nas dovodi do pitanja kako je moguće da se jedna osoba ponovo rodi kao dvije. Povrh toga, u legendi o Kori saznajemo za Ravino postojanje, što na prethodno pitanje dodaje još jedno. Kako se Rava podijelila na dva dijela? Iako ništa od toga nije slučaj, da li nas to vraća na mračnog avatara iz sezone 2? Iako da, kako je Niša uopšte došla do njega kada smo vidjeli Koru kako ga malte ne uništava? Kako je uspjela da pronađe 3 lavokornjača koje bi joj omogućile da osim zemljom vlada i sa ostala 3 elementa? I zašto bi Bijeli lotus uopšte to dozvolio i prihvatio? A ako ništa od ovoga nije slučaj, ako se ispostavi da je jedno od njih lažni avatar koji je greškom izabran od strane Bijelog lotusa, to bi onda samo bilo recikliranje Kjošine priče. Naravno, važno je uzeti u obzir da ja ništa od ovoga ne mogu da potvrdim, zato što niko od ljudi čije sam vam postove pokazala nije naveo izvore. Ovdje se pominje neki mistični liker kao i neki drugi izvori, međutim imena i linkova nema, tako da sve ovo može biti klasifikovano kao teorija ili širenje dezinformacija i zaista se nadam da je to slučaj jer vjerujem da Seven Heavens ima potencijal. Nazad na video. Posljednja stvar koju želim da dotaknem jeste pojavljivanje starih likova. Znamo da se plot serijala odvija u budućnosti, ali ne daleko i čini se po premisi i likovima da je prošao neki period između posljednjeg stripa i kataklizme, ali ne mislim da je taj period trajao duže od nekih 10 do 15 godina, 20 najviše. To bi značilo da su likovi poput Asami, Maka i Bolina za vrijeme dešavanja Seven Heavens istih godina kao Tenzin ili Lin u legendi o Kori. To jest da su ova dva lika i ostali slični njima po starosti blizu Tofka, Tari i Zuko u prethodnom serijalu. Ovo bi značilo da oni mogu biti aktivni dijelovi priče ili makar aktivniji nego što su likovi iz originala bili u legendi o Kori. Na sve to dodajemo i nepovoljan status avatara koji je izazvan nečime što je Kora uradila. Ako je mišljenje o heroju tog svijeta toliko izmijenjeno da je sada jure sa namjerom da je ubiju, ima smisla da su oni najbliži toj osobi također na meti. Posebno Asami. Nakon Korine smrti život joj je vjerovatno bio pakao. Ne samo da je izgubila osobu koju je voljela, već i svijet u haosu i svi krive avatara. A velika je šansa da je zbog toga i ona omražena.
Da li je to onda tjera da nađe novog avatara i još jednom pomogne da se ravnoteža vrati u svijet? Da li je izolovana? Da li je u kontaktu s ostalima? Mnogo pitanja i zaista se nadam da ćemo na njih dobiti odgovor. Uz to ne bi bilo čudno da Pavi pokuša da je pronađe. Stupiti u kontakt sa prošlim životom nije nimalo lako i ako bi htjela da sazna nešto više o Kori, a sami Mako, Bolin ili čak Jinora su pravi ljudi za to. Video naravno moram završiti negativnim tonom jer ne daj Bože da išta u ovom životu ima srećan kraj, ali budući da o serijalu ne znamo previše, neću puno da vraćam. Ono čemu ću dati pažnju je već više puta iskorišćen plotline zbog kog imam podijeljena mišljenja. Iz svega što smo do sada vidjeli, lako je zaključiti da će se Kora naći u situaciji gdje je, kako bi spasila svijet, morala da uradi nešto drastično. Međutim, ljudi to ne znaju i vjeruju da je sve njena krivica. Nisam fan toga što se ovaj plotline ponavlja već neko vrijeme u franšizi. U posljednjem Vladaru vjetrova svijet osuđuje Younga zato što je nestao, ne znajući kako je do same situacije došlo. Kyoshi je omražena od strane seljana koji optužuju da je ubila čina osvajača, što nije bio slučaj. A Kuruk je doslovno u istoj poziciji kao Kora, omražen jer ljudi nemaju predstavu u borbi koju je vodi i upamćen kao loš avatar, iako je život dao da zaštiti svijet. Da budem potpuno fair, ne mogu reći da je bilo koji od ovih plotlineova loše izveden, ali sam se nadala nečemu sočnijem od još jedan avatar iz plemena vode kome se univerzum sprda. Sve u svemu vjerujem da će ovo biti dobar serijal, prosto nemam razloga da vjerujem u suprotno. Ovi ljudi konstantno prave sjajne stvari. Legenda o Kori im je vjerovatno najslabiji projekat što govori puno, posebno ako znate sve što se desilo za vrijeme produkcije. Kora je prosječan, serijal uprkos svim sabotažama od strane Nickelodeona i ako su u takvim uslovima mogli napraviti jedan solidan crtani, nema razloga da, u kako se trenutno čini, dobrim uslovima ne naprave nešto sjajno. Posebno nakon što smo vidjeli da to i tekako mogu. Posljednji Vladar vjetrova i svi romani koji su za sada izašli vrlo su pozitivno ocijenjeni. Stripovi malo variraju u kvalitetu, ali ništa drastično. Premisa je interesantna, dizajnovi izgledaju dobro, sve što smo čuli zvuči kao da može biti sjajan dio ovakve priče, i zato nemam razlog da očekujem bilo šta sem kvaliteta. Naravno, ništa ne možemo reći sa sigurnošću i ostaje nam samo da sačekamo da serijal izađe. Toliko od ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste podržite ga i do sljedećeg. Pozdrav!